nalona sefuna ukumshiya ngasese uPilato mayegeza izandla ethi yenzani nikubonayo ubethi uyimpela uJesu ufanele ukuhlatshwa ngesono sabantu. Abantu babezwa lento ethi uyimpela bathi kusho ukuthi phela uPilato mbethele kanti lento ayikani yashwe ngelosi Joseph makiyeke umthatha lokho akhulelwa ngayo indoda kumoya ongcwele. Ngithanda mayesethi ngokuba uyigama kaPilato khaphe esibini namhlanje phepha ingilosi na yasebeli yakini wemhlobo wami le yangane yakho ocaba ukuthi ngeke isaphuma endakamizweni nasotshwaleni ngizokutshela msuka kwaNongoma angizokutshela amagama amaningi nguye ujikiza nemfishane ulinde imoto ezedlulayo ukuze ishiye imali bese uthengisa ngomzimba wakho athi mayefike point up yosicabanga ukuthi ngithi uhlala point ngoza wena ngoba ngeke uhlale athi mayesefike abambe isandla uthi wake bawusuphethwe isandla sakhe awusahamba ngokwakho uthi uphila kwakho namahlazo akho abakuye bese kuthulunga kwakhe ubekwe phezulu kwakho awuhamba uthi abantu abangaka akusasina philayo kodwa uKristu phila kimi. Lento yasethatha ithi uzomunye umthetho la emalungeni akho olwa nomthetho okulunga sabona ngathana. Haleluya. Ikhona ukuthi badla kaJesu kuthiwe egazini labantu kuke kufika umthetho omubi umthetho othumbela abantu eboneni ukuthi mawulele phansi kube nomthetho othi egazini lakho uzovuka nini uyoxofa abantu baxabanise uthi mawuvuka uvuka usuphethe indaba ezintaqeke ezingamanga zodwa kunini wawuxolisa uthi kusheleni lumisa uqamba amanga nangu Jesu umthetheleli wesono imfana kaJuda. Inkosi kuze ngathi siyaphapha siyayiphakamisa hey mfowethu mawungayitaste lento yokukhululeka usemhlabeni so manje nawe njengoba usibona ngathi siyaphapha siyiswa ngisho emhlabeni sebeke inkululeko sikhululiwe manje wena ke nawo usumbopha Quando vem uma terra eu ufa sonha zongo ilu wazi wasithathela ubhenki wethu sithi masithethe ubhenki kuye khabo umuntu athi kuthuka ukufisona shuthi yonke le yanto ebigcwele iphepha ukufa kuyingenani lapha ya noma kuthuka ngemhlambe engakanti mhlambe lithuba la sihleli phansi sithule nje sibe nje abanganizwayo simangathi nalo yethandaza simazi impela ukuthi ngumzalwane lo yakho uzothuka inhlamba phambili abize ngenuku ukufa kunguye umuntu ongaklini lapha kuyo mina ngingona wena hayi nathi mfana yamenyezelwa ngoba ngithuba noNgoma namhlanje wena seqopho izama bezena ngemfana esusisono zehlabathi. Mfule uthi kuJohana nangoke bengisho abantu bathe lokho abatshela bathi ukuthi cha angisuki angifanele ngisho ukuthi umKristu uyezo namandla kunawo akuthi uJohana wangimchazela kahle lento mayiqhamuka
emsusa izono zethu noma ngabe unasono sini uthi umprofeti noma zibomvu kwegazi ziyohlanzwa zibe mhlophe qwa. Nginabo abangani bami sasikade sihlala nabo esikhathini ngale yalanga sesiya phambi kaNkulunkulu bayocomplaina bethi uNkulunkulu awukho fe sathi phuza nayo Nkosana kwaqatha ke siqala ngalelo langa yobe ngasela i-right yokukhuluma bayothi babethi uNkulunkulu wonke kuthiwa besimqhamuka imvana angeke noma uqhamuka kanjani kodwa ngengizwe kuthiwa nwele zayo zimhlophe kuthiwa mbandele egolide kuthiwa lapho nyathela khona kunyazi athi ngiyayibona isiqhamuka izeqendini labangani bami ithi lo kwakhe esemhlabeni embethe inyama negazi washikayezwa kwathiwa bonke abantu bamisela ukufa bekayo emva kwalokho uwahlulelwa kuthiwa noKristu esebonakalisiwe kwaba kanye ukuba thwala izono zami. Umsebenzi kaJesu yikuthwala izono zami. Angithandi kahle le ndimane ukuthi uzolahlele eKhalvari. Okwamuphezu kwakho uJesu ayisho wami umthwalo wezono. Kube kulahlele eKhalvari. Akuthiwanga eKhalvari. Kuthiwe ngowale ngeKhalvari. Afuna ukuyidumise zami izono. Angiyinikele eKhalvari. Isinikela kuyo makhothwayo. Ekhothwe sami izono. Wathatha onke amahlazo akhe. Sengihamba ngiphila ukulunga kaNkulunkulu. Uthi umpostoli Pawula akuseyimo phila. Kodwa uKristu uphila. Jesus. Uba umthemba ukuthi uJesu wagibela imoto eyayisithwele ihamba ngesipidi seBanoni iya nathi ekufeni. Uba umthemba ke usekhulile ushumayela izinto ayishiye mina ngizoyiqedela ngoba ngindodana yakhe. Akagibelanga imoto kuphela uJesu. Wathi mayegibela wayesethi ithi sekulonga ukuthi nami ngisenqoleni nami ngisenqoleni. Dilikani. Aphuma nami. Bathi abantu awungani lo uyaphuza isiqatha lo libhili black label kwathiwa hayi sekuhamba uJesu. Wayofayela endaweni yabo. Ujohlezi la angahamba uJesu ayofa endaweni yabo. Yehlika ngemoto yezono. Yehlika kulento yakho yokusonto. uJesu angangena endaweni yakho. Wena wethu usale phansi endaweni kaJesu. Impilo kaJesu iphilwe nguwe emhlabeni. Ukufa kwakho namahlazo akho athathwe kuJesu. Simeni ngenyawo umthando. Sengihamba futhi manje ngiyabona ngo vala amehlo akho mthandazi. Awuyikhipha odakeni